Ibihe byiza nanone kuri mwebwe mukomeje kudukurikira kandi mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Amakuru ni menshi cyane avugwa mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda byanditse ni inkuru ikomeye cyane ivugwa kuri Ministre Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda muri Minafete. Itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara mu kanya gatoya, hanyuma Perezida Kim Jong Un w'igihugu cya Korea ya Ruguru nawe akaba ari amakuru akomeye cyane amaze gushyirwa hanze ndetse yateye ubwoba abagize isi uyu munsi. Ubu tuvugana ku itariki ya 11 ukwezi kwa gatanu 2026. Mbere gato yuko ngaruka kuri amakuru nkuko bisanzwe ndabanza nkabaye incamake y'amakuru y'ingenzi. Hari itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na ministeri cyangwa se n'inzego zishinzwe ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda, aho inzego z'ubuzima z'u Rwanda zatangaje ko ziri gukurikiranira hafi uko indwara ya hantavirus yerutse kugaragara muri bimwe mu bihugu bitandukanye ihagaze. Bikubiye mu itangazo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, Rwanda Biomedical Center, cyashyize hanze ku itariki ya 10 Gicurasi 2026. Iby'indwara byatangiye kumenyekana mu minsi ishize ubwo yahitanaga bamwe mu bantu 150 bari mu bwato bwa MV Hondias bwari mu rugendo. Ibyatumye abagenzi bahera mu bwato kuko ibihugu byatinyaga kubakira. Ubu bwato bwahagurutse mu mujyi wa Ushuaia mu majyepfo ya Argentine mu rugendo rwo kureba ibyiza nyaburanga byo ku mugabane ukonja cyane wa Antarctique ndetse n'ahandi. Ibyari byishimo byahindutse agahinda ubwo abantu batangiye kurwara umusubizo, abandi barapfa ndetse biraza no kuyoberana. Umwe muri bo yapfuye tariki ya 11 Mata 2026. Umurambo we wagumye muri ubu bwato kugeza tariki 24 Mata ubwo wavanwaga bageze ku kirwa cya Saint Helena, maze umugore we asohoka mu bwato kugira ngo amuherekeze. Uyu mugore nawe yaje kurwara maze apfa nyuma y'iminsi igera kuri 3 gusa. Ku itariki ya 2 Gicurasi umugenzi wa gatatu ukomoka mu Budage nawe yapfiriye muri ubwo bwato. Undi mugenzi ukomoka mu Bwongereza nawe yararwaye bikomeye, avana mu bwato igitaraganya ajyanwa kuvurirwa muri Afurika y'Epfo aho basanze yaranduye hantavirus. Byatumye ibihugu byinshi cyane aho ubu bwato bwagiye bunyura ku bufatanye n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS bukurikirana iby'indwara ikomoka ku mbeba. Hantavirus ni indwara iterwa na virusi zikunze kuba mu ngugunyi cyangwa se inkegesi, rodents, cyane cyane imbeba. Abantu bashobora kandi kwandura binyuze mu guhumeka umwuka wandujwe n'inkari, ibisigazwa cyangwa se amacandwe y'ingugunyi cyangwa se inkegesi. Bayandura kandi binyuze mu gukora ahantu handuye, umuntu akikora ku munwa, ku zuru cyangwa se ku maso, kurya cyangwa se kunywa ibiribwa n'amazi byanduye. Itangazo RBC yashyize hanze riragira riti ubwoko bwa virusi yagaragaye muri iki cyorezo bwitwa Andes virus. Nibwo bwoko bwonyine bwa hantavirus buzwi bushobora kwandura hagati y'abantu, nubwo biba gake cyane kandi bigasaba kuba abantu bicaranye umwanya muremure cyane kandi begeranye. Ibimenyetso bishobora kugaragara hagati y'icyumweru kimwe n'ibyumweru 8. Amahugura n'iyi virusi harimo kugira umuriro mwinshi cyane ndetse no gutitira, kubabara umutwe, kubabara imikaya ndetse no mu ngingo, umunaniro, kuribwa mu nda, kugira isesemi, guhitwa ndetse no kuruka. Umuntu kandi ashobora kugira inkorora, guhumeka nabi, kubabara mu gituza, indwara zikomeye z'ubuhumekero. RBC yakomeje igira iti kubera ko ibimenyetso bishobora gusa n'iby'ibicurane, no kuvuga influenza, gripe, malaria cyangwa se COVID-19, ni ingenzi kwihutira kujya kwa muganga igihe umuntu arwaye. Ubu bwato kuko bwarimo abantu baturutse mu bihugu bitandukanye, ibihugu byinshi byari bifitanye isano na hafi nabwo byatangiye gukurikiranwa, birimo Argentine ubwato bwaturutsemo, Afurika y'Epfo hamwe aba barwayi bavuye mu bwato bakajya kuvurirwa. Ubuholandi nabwo kandi bwakiriye bamwe muri aba bantu. Ubusuwisi kuko hari umuturage wabwo wavuye muri ubwo bwato agasanganwa Andes virus. Cape Verde aho ubwato bwari bwaheze ndetse n'ibindi. Izina hantavirus rikomoka ku ruzi rwa Hanta River ruri muri Korea y'Epfo kuko ariho yagaragaye bwa mbere, ivumbuwe na Dr. Ho Wang Ri mu mwaka w'1978. Ni virusi ishobora gutera indwara zikomeye cyane zishobora guhitana abazirwaye nubwo idakunze kuboneka cyane. Iyi virusi kandi iba mu nkegesi nk'imbeba, cyane cyane imbeba no zitwa deer mice zikunze kuba mu majyaruguru ya Amerika, cyane cyane mu mashyamba, mu mirima ndetse no mu byatsi nk'uko amakuru abishimangira. Mbere gato yuko tujya kuri Olivier Nduhungirehe, reka mbanze mbabwire ko Uburundi Ndayishimiye yavuze ko Bunyoni yazize kwishyira hejuru. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko kwisanga imbere y'ubutabera kwa Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'iki gihugu
bifitanye isano no kuba yaramaze igihe kinini cyane yitwara nk'uri hejuru y'amategeko. Bwana Bunyoni yabaye minisitiri w'intebe w'u Burundi kuva muri 2020 kugeza 2022, kuva 2015 kugeza 2020 yari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, kuva 2005 kugeza 2007 yari umuyobozi mukuru wa polisi y'u Burundi. Mbere yaho cyangwa se nyuma yaho yagiye akora n'izindi nshingano zitandukanye kugeza 2025 ubwo yakatirwaga igifungo cya burundu n'urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi nyuma yo guhamwa n'ibyaha 7 bikomeye cyane birimo gushaka guhirika ubutegetsi, gucura umugambi wo kugira nabi perezida, gusuzugura abayobozi b'igihugu, gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije amategeko, guhungabanya imikorere ya leta, kwaka inyungu zitemewe n'amategeko ndetse no kwikungahaza mu buryo butemewe. Mu kwezi kwa gatatu 2026 nyuma y'imyaka hafi 3 afunzwe, Bunyoni yarafunguwe kubera impamvu z'uburwayi. Mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique, President Ndayishimiye yabajijwe niba gufungura Bunyoni atari umugambi wo kugira ngo amahoro ahinde, cyane ko nawe afite abamushyigikiye benshi cyane mu Burundi. President Ndayishimiye yavuze ko Bunyoni yafunguwe kubera impamvu z'uburwayi ndetse ko ashobora no gutekereza ibindi bibeshya. Atoya nawe bihuriye n'ibyo. Ati n'umwe mu bantu mu bihe byashize ati bitwaye nk'aho bari hejuru y'amategeko. Ati yaraburanishijwe arabihanirwa. Buri mezi 6 dukora igenzura mu magereza tugamije kurekura abantu batagiteje ikibazo. Twabonye ko arwaye cyane, yari amaze amezi arenga 3 mu bitaro. Kuki wakomeza gufunga umuntu mu gihe kandi ubuzima bwe butakimwemerera kandi guteza ibibazo nta jambo agifite? General Guillaume Bunyoni yajyanywe mu bitaro bya Gitega tariki ya 9 Ukwakira 2025 nyuma yaho impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu zamusuye mu cyumba cyihariye yarafungiwemo zigaragaje ko ashobora gupfa. Uyu mugabo yari umwe mu bayobozi bafite imitungo myinshi cyane irimo inyubako n'imodoka, ariko urukiko rwanzuye ko yose ifatirwa ikagurishwa kugira ngo yishyure ibyo yashinjwaga kwiba leta y'u Burundi. Akaba rero ari Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva yakomeje kugenda agarukaho kuri General Guillaume Bunyoni. Tujye rero kuri Olivier Nduhungirehe. N'itangazo ryaturutse muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yanenze ukwiyererutsa k'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO bukomeje kurebera iyicwa ry'abasivili bwatumwe kurinda. Minisitiri Nduhungirehe yagaye cyane MONUSCO agaragaza ko yamaganye ibitero bya drone bigabwa ku basivili, ariko ntigaragaze ko byagabwe n'ingabo za leta FARDC n'ingabo zikorana. Tariki ya 8 Gicurasi 2026 nibwo ibitero by'indege nto zitagira abapilote biheruka kugabwa n'ingabo za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ku baturage batuye muri teritwari ya Masisi, bigahitana abasaga 30 abandi bagakomereka. MONUSCO yasohoye itangazo ryamagana ibyo bitero bikomeje kugabwa mu bice bitandukanye nka Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ariko igeze ku bagira uruhare muri ibyo bitero bigwamo abantu iraruca irarumira. Muri iryo tangazo ryashyizwe hanze na MONUSCO hagaragajwe ko abaturage benshi bishwe mu bice bitandukanye birimo Iruma, Dejugu ndetse na Mahanasa muri Ituri, muri Oicha muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Bafururi muri Kivu y'Amajyepfo. MONUSCO yanakomeje kandi igaragaza ko yamagana ibitero byagabwe ku itariki ya 8 Gicurasi 2026 mu duce twa Kirorirwe ndetse na Mushaki muri Kivu y'Amajyaruguru, nubwo yirinze kugaragaza wabigizemo uruhare. Aho gusaba ugira uruhare mu kwica agahenge kemeranyijwe kubihagarika, yabaye nk'ijijisha isaba impande zombi kuzuza inshingano zazo mu kurinda abasivili, kubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse no gufata ingamba zigamije kwirinda impfu z'abasivili. MONUSCO yagaragaje ko yamagana yivuye inyuma ibitero byose byibasira abasivili bikomeje guhungabanya umutekano, ubwoba mu baturage basanzwe, ati barazahajwe n'ingaruka z'aya makimbirane. Yanavuze ko abakora kandi ibyaha byo kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu n'abahonyora uburenganzira bwa muntu bagomba kugezwa imbere y'ubutabera, nubwo nta n'umwe yigeze igaragaza. Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yavuze ko bibabaje kuba MONUSCO yamagana ibitero byagabwe na guverinoma ya Kongo, ariko ikirinda kugaragaza muri iryo tangazo wabigizemo uruhare. Minisitiri Nduhungirehe yaboneyeho kandi gutanga ingero aho MONUSCO yagiye itangaza ko hakozwe ubwicanyi ariko ikirangagiza nkana guhitura ababukoze. Yerekanye ko ku itariki ya 2 Mutarama 2026 ingabo za FARDC zagabye igitero muri centre ya Masisi mu bice bicungirwa umutekano mu 2023 byatwaye ubuzima bw'abasivili 10 abandi barenga 50 barakomereka.
Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yongeye ati MONUSCO yamaganye iki gikorwa ariko ntiyagaragaza bagikoze kandi abashinzwe ubutasi ba MONUSCO barahise babamenya byoroshye ahubwo bagarukira gusa ku gusaba iperereza naryo ritigeze rikorwa. Tariki ya 11 Werurwe nabwo drone za FARDC zarashe mu mujyi wa Goma zica abantu batatu barimo n'umukozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ukomoka mu Faransa Karine Bouisse. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko mu matangazo yanditswe muri rusange icyo gihe kandi adasobanura ibintu neza harimo n'iryatanzwe na MONUSCO yamagana icyaha cy'intambara ariko ntiyagaragaza bagikoze kandi iperereza bakoze ryaraberekaga. Minisitiri Olivier Nduhungirehe kandi yagaragaje n'igitero cyagabwe ku itariki ya 8 Gicurasi mu gace ka Mushaki muri teritwari ya Masisi kishe abasivili 30 kigakomeretsa barenga 60. Nanone MONUSCO yagaragaje uwo muco mubi wo gukingira ikibaba ababikoze. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko imwe mu mpamvu bataba bagaragaza abakoze amahano ari uko ari abambari babo. Yakomeje agira ati ibyo byose kandi rero mbivuze ati ntashyizeho ibitero bya buri munsi bigabwa na FARDC Minembwe no mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ati bigasenya imiryango y'abanyamurenge aho batuye n'amatungo yabo. Yakomeje kandi yibaza ingano y'ibitero FARDC izagaba ku basivili MONUSCO n'umuryango mpuzamahanga bigakanguka Antoine Tshisekedi kandi n'ingabo ze bakabibazwa. Ati ikibazo nibaza ni ibitero bingahe bya drone bizagabwa na FARDC ku basivili b'abanyekongo kugira ngo MONUSCO n'umuryango mpuzamahanga bashyire ku meza kandi Perezida Felix Tshisekedi n'igisirikare cye cy'abicanyi babiryozwe, cyangwa ibi nibyo bisobanura ya mvugo yamamaye igira iti amabuye y'agaciro y'amaraso. Ku rundi ruhande umuhuzabikorwa w'ihuriro rya F23 Corneille Nangaa yerekanye ko bibabaje kubona ubutegetsi bwa Tshisekedi bwifashisha amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuyihuma amaso no gutuma akomeza kwica abasivili no kwica nkana amasezerano y'amahoro ntanabibazwe. Corneille Nangaa yavuze ko ibiro bya Amerika bishinzwe Afurika byagaragaje ubushobozi buke mu kugaragaza abagira uruhare muri ibyo bitero ngo ibamagane inafate ibihano. Impuguke mu bya politike mpuzamahanga zigaragaza ko imwe mu mpamvu MONUSCO n'umuryango mpuzamahanga muri rusange birengagiza ibitero bya FARDC ku basivili ari uburyo bwo kwibasira ibiro rya F23 riharanira kugarura ituze no kurwanya akarengane abanyekongo bamaze imyaka irenga 30 bagirirwa n'ubuyobozi bwabo nabi. Zigaragaza ko umuryango mpuzamahanga wirengagiza impamvu shingiro z'ibibazo by'umutekano muke mu karere ugashinja M23 kuba nyirabayazana w'amakimbirane akomeje gufata intera mu burasirazuba bwa Congo. Ibyo bikaburizamo kandi ibyaha by'intambara bikorwa n'ingabo za leta FARDC. Indi mpamvu igarukwaho nuko FARDC arafata bikorwa bakadasohoka b'ingabo za MONUSCO zimaze imyaka irenga 20 muri icyo gihugu ariko zitagaragaza umusaruro mu kubungabunga amahoro. Ikindi kuba MONUSCO kandi yarafashije ingabo za FARDC kugeza n'uyu munsi bituma itabona imbaraga zo kuzigaragaza nk'abanyabyaha cyangwa ngo yerure ko ari bo bakomeje kuba umuzi w'ibibazo bisa nk'ibyaburiwe umuti mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Tujya kuri Korea ya ruguru kwa Kim Jong-un nk'uko amakuru abishimangira. Korea ya ruguru yatoye itegeko rizashyira isi mu kaga igihe perezida wayo azaba yishwe. Abantu benshi bakomeje kwifuza ko Kim Jong-un yazicwa n'indwara isanzwe ntiyicwe bigizwe uruhare mu n'abanyamahanga bijyanye nuko nibiba isi izahura n'akaga gakomeye. Korea ya ruguru yahinduye itegeko rijyanye n'ingufu za nucleaire zikorwamo ibirimo n'intwaro kirimbuzi. Hemejwe rivuga ko mu gihe Kim Jong-un yakwicwa cyangwa se hagakekwa ibitero by'amahanga, igitero cy'intwaro kirimbuzi kizahita kirasa ako kanya nta by'amategeko kandi asabwe. Ni itegeko ryahinduwe muri Werurwe 2026 nyuma y'igihe gito Israel na Amerika bigabye ibitero kuri Iran bigahitana abayobozi bayo barimo n'umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu Ayatollah Ali Khamenei. Abahanga mu bijyanye n'intambara bagaragaza ko Korea ya ruguru yabonye uburyo Iran yari ibaswe mu kanya gato nk'ako guhumbya ubwoba burayitaha ishaka icyazayirengera mu gihe kandi byabaye kubita Iran byaba no kubi Pyongyang. Korea y'Epfo igaragaza ko igisirikare cyayo kizahita kirasa ibisasu bya nucleaire mu gihe Kim yaba yishwe n'abanzi b'amahanga. Ibi byemejwe mu nama nkuru ya Korea yabaye ku itariki 22 Werurwe 2026 ibera mu murwa mukuru Pyongyang. The Telegraph yanditse ko iri tangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki ya 7 Gicurasi 2026 urwego rwa Korea ya ruguru rushinzwe umutekano n'iperereza National Intelligence Service cyangwa NISE rwabibwiye abayobozi bakuru muri guverinoma.
Nis yagaragaje ko Perezida Kim ari we ushinzwe ingabo za Korea ya ruguru zikoresha intwaro za nuclear, ariko impinduka zigaragaza amabwiriza agomba gukurikizwa hagamijwe kwihorera ku mwanzi mu gihe we ataba akibasha gutanga amategeko cyangwa se yishwe. Mu ngingo ya gatatu y'iri tegeko rigenga ibijyanye n'ingufu za nuclear hagira hati: mu gihe umwanzi yaba asumbirije cyangwa se yagabye igitero ku bagenzura ibijyanye n'intwaro kirimbuzi za Korea ya ruguru akazishyira mu byago byo kwangirika, igisasu kirimbuzi kizajya gihita kirasa ako kanya. Umuhanga mu bijyanye n'amateka ndetse n'ububanyi n'amahanga wavukiye mu Burusiya akaba umwarimu muri Korea ya muri kaminuza ya Kukmin muri Korea y'Epfo, Professor Andrei Lankov yavuze ko ibi byari politike iri aho imbere, ariko ko ubu byahawe agaciro kuko byemejwe mu mategeko. Ati Irani yakanguye abantu. Korea y'Epfo yabonye uburyo ibitero bya Israel ndetse na Amerika ati byageze ku ntego ndetse byahise bisenya igice kinini cyane cy'ubuyobozi bukuru bwa Irani, ati birayihamura. Korea ya ruguru nayo idacana uwaka nabo mu burengerazuba bw'isi iri gukora ku buryo igitero kigambiriye Kim Jong Un n'abayobozi ba hafi bamufasha bizagorana kurusha uko byoroshye kuri Iran. Imipaka y'iki gihugu irarinzwe cyane ndetse kandi abantu bake nibo bemererwa kwinjira ku buryo n'abadiplomate abo mu miryango itegamiye kuri leta n'abo mu bihugu by'inshuti za Korea ya ruguru nabo bagenzurwa cyane iyo binjiye muri icyo gihugu. Bijyanye n'uko byavuzwe ko kugira ngo Israel na Amerika bibashe guhamya intego, ubutasi bw'i Tel Aviv bwabanje kumenya neza aho abayobozi ba Iran bari binyuze mu kwinjira mu ikoranabuhanga rya kamera zo ku muhanda z'i Tehran. Kubikora i Pyongyang bivuga ko bigoye cyane kuko bene izo kamera ari nke ndetse na internet igenzurwa mu buryo buhambaye. Perezida Kim kandi azwiho kurindwa cyane no kugira amakenga ku buryo adapfa kujya aho ariho hose niyo afashe umwanzuro wo kugira aho ajya atagenda mu ndege, ahubwo akoresha gari ya moshi ya gisirikare irindiwe umutekano ku buryo buhambaye. Professor Lankov yakomeje agira ati amakuru yava ku ikoranabuhanga rya satellite niyo abateye ubwoba cyane. Impungenge zabo zirumvikana kuko kumva ibijyanye no guhitana ubuyobozi bwose intambara igitangira ni ikintu gikomeye. Simbona igitero cyaturuka muri Korea y'Epfo, ahubwo uko gusubiza kuzaba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Korea ya ruguru ni kimwe mu bihugu bifite intwaro kirimbuzi ndetse zishobora no kwangiza ibintu byinshi biri mu ntera ndende, harimo nka misile za Hwasong 14, Hwasong 15. Izi misile zishobora kuraswa ku ntera zigera ku kilometero 13. Ni intera nini cyane kuko kuva muri Korea ya ruguru ugera mu burengerazuba bwa Amerika nko muri leta ya California ari ibirometero 9,000. Korea ya ruguru ifite kandi misile izwi nka Hwasong 12 ishobora kugera mu ntera y'ibirometero 3700, bivuze ko yahamya intego yose muri Aziya ndetse n'ahandi hatandukanye. Ibyo rero bivugwa kuri Perezida Kim Jong Un wa Korea ya ruguru muri rusange. Hanyuma reka wenda mbacire ku mayange kuri iyi nkuru gato, ariko turaza kuyigarukaho. Ni inkuru ivuga ko hari bitaravuzwe ku ibaruwa isingiza Juvenal Habyarimana yanditswe na Musenyeri Bigirumwami. Musenyeri Aloys Bigirumwami wabaye umushumba diyoseze gatolika ya Nyundo yigeze kwandika ibaruwa ikomeye cyane ageneye abashumba abakristo muri rusange na Habyarimana Juvenal wari umaze igihe gito akuyeho ubutegetsi bwa Gregoire Kayibanda. Ibaruwa yiswe umurage wo kwemera ya Musenyeri Bigirumwami ifite igice cyahariwe Habyarimana kigira kiti nkubito idakubana mu ishiraniro, ati rushengerera ntambara intore itumirwa aho rwaremye, ati rutsibika babisha, ati igihumura turwana, ati General Habyarimana wakuye abanyarwanda ikuzimu, ati bakajya ibintu ibuntu, ati murabeho, ati kumana. Mu kiganiro ku muyoboro rero Agasaro kaburaga mwishywa wa Musenyeri Bigirumwami uba muri Argentine, Padiri Jean Bosco Nsengiyumva yasanishije iki gisingizo n'umwuka mubi wamaze igihe kinini cyane hagati ya nyirarume na Gregoire Kayibanda watangiye kuyobora u Rwanda rukiva mu maboko y'abakoloni b'Ababiligi. Yagize ati Bigirumwami yagiranye ibibazo bitoroshye na Bwenge cyangwa se Sabwenge Perezida Kayibanda, ati ikibazo cya mbere bagiranye mu ntangiriro nubwo akenshi tugihunga, ati nuko Kayibanda na Bigirumwami bapfuye ko
mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu abanyarwanda benshi bamwibonagamo bagakunda MDR, nyuma iba MDR parme Hutu. Yasobanuye ko Kayibanda wari ushyize imbere abahutu atishimiye uburyo Musenyeri Bigirumwami yahaye amasambu abatutsi bakomokaga mu Gisaka i Bugesera, akanabafasha kandi kujya kwiga amahanga. Ati naho ruzingiye, umwe yabonye undi, umwe ari guteza imbere abe, undi nawe ashaka guteza imbere abe. Padiri Nsengiyumva ahamya ko Musenyeri Bigirumwami yandikiye Habyarimana ashaka kugaragaza ko amwitezeho kuba umuyobozi utandukanye na Kayibanda. Kuba Habyarimana rero ashinjwa kuyobora ibitero byibasiye abatutsi mu gihe yari umusirikare mukuru, uyu musaseridoti avuga ko zitukwamo nkuru, ati ko ibyo byari ku mutwe wa Kayibanda nk'uwari umukuru w'igihugu. Bigirumwami arivugira amarangamutima ye ubwe, ati niko njye mbyumva, ati kuko niba wowe wari ufitanye ibibazo n'umuntu, ati kuko niyo waba uri musenyeri, niyo waba uri papa, niyo waba uri padiri, ati nk'abantu ntikabura. Ati ibibazo bari bafitanye nibyo nkeka, ati ko ariyo ndorerwamo rero ari kureberamo umuwamusimbuye cyangwa se uwamwimuye. Musenyeri Bigirumwami mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kane yeguye ku mwanya wo kuyobora diyosezi ya Nyundo. Padiri Nsengiyumva ahamya ko yatanze ubwegure mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu ku butegetsi bwa Kayibanda bwamushyizeho igitutu, ariko abitangaza atinze kubera ko yabanje gutegereza igisubizo cyaturutse i Vatikani ku cyicaro gikuru cya Kiliziya Gatolika ku isi. Umuhanga ku mateka akaba n'umushakashatsi kuri yo Padiri Hildebrand Karangwa yatangaje ko ibaruwa ya Musenyeri Bigirumwami yari mu murongo wa Kiliziya Gatolika wo kubana neza n'ubutegetsi buriho, bityo ko atashoboraga kandi kwandika ibinyuranyije na politiki y'umukuru w'igihugu nubwo nawe yibasiye abatutsi. Padiri Karangwa yagize ati politiki ya Kiliziya muri rusange ni ukubana neza n'ubutegetsi buriho, kandi birashingira ku byo Pawulo Mutagatifu yigisha, mwubahe abategetsi. Mbibonamo diplomasi kandi ya ngombwa. Umukuru w'igihugu ni umukuru w'igihugu, ntabwo wajya kuvuga ibintu byandagaza umukuru w'igihugu. Nuko Habyarimana yafatwaga, ati nanjye nari mukuru icyo gihe, nari ndimo ndangiza amashuri yisumbuye, ati twaramubyinaga, ati rwose ibintu bikomeye cyane tukamutaka. Uyu musaseridoti yavuze ko Musenyeri Bigirumwami atari yemerewe kandi guhangana na Habyarimana, ariko abajijwe niba aho kumusingiza bikomeye, ati nk'uko kandi hari igice cy'abanyarwanda cyari gikomeje kandi gukandamizwa kuva mu gihe yari umusirikare mukuru kugeza ku butegetsi bwe, atari guhitamo guceceka, asubiza ko umwepiskopi aba ahagarariye Kiliziya Gatolika. Padiri Karangwa nawe yemeje ko Musenyeri Bigirumwami yagiranye ibibazo bikomeye na Kayibanda kuko uwari umukuru w'igihugu yatoteje uyu mwepiskopi amucisha bugufi cyane, bigera ku itariki 27 Gashyantare umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu abapadiri 8 bakoreraga muri diyosezi ya Nyundo n'abandi bihaye Imana bahunga igihugu cy'u Rwanda. Rero ari ibi byakomeje kuyabera. Reka mbashimire cyane, bifuriza ibihe byiza, tubaza gusubira mu